Khubor Niam naga Don Bosco Media Network Yuan Ra Shapi ki Khubor Niam ke jela jong katayo beningkong jong benai Nohprah arajar arpasan. Kimat bakong san hakini katayo kilong mai beningkong lai prangut kisamla kentei hagaseng reunion Missionary Sisters of Mary Help of Christians. Shongkun ke jingaseng yalap ke Sengrangba Catholic Zone 7 Shillong Archdiocese. Shimenta Shidhem kilong kami na kisaw pusantali ki parish ha kador bar pelun bekendai jong ke senjuk kentei Catholic Shillong Archdiocese. Bat rakhi jubilee ksiar ke sing samla parish laban da kepu kapi. Pat mentani parish ki khubor bakam dunia. Kaseng Reunion Missionary Sisters of Mary Help of Christians MSMHC balajutip patpa kum ki Peachland Sisters haga pratarik Nohprah arhajar apusan kalau phum da keburam ke bekrau haba lai prangut ki samla kentei ni jella kedong lamingi keri India na Kerala bat Telangana kila shim ye kejing smai beningkong banlong ki sister hagani kaseng Reunion Kabalaseng the Most Reverend Archbishop Stephen Ferrando SDP Yauba kabalang kalakintiu yau syaka kerdan bala kerku kajing sedang jong kajingya lenti syaka jinglong riu kot. Yakini kajing le niam shimsmai beningkong banlong ki sister nakabenta kabalang lepelong haying maniba kamaria nongerap ki Kristan halaim kra. Yakijing le niam lepenya the ulingdo asad Most Reverend Archbishop Victor Lingdo Didi ke Jela Niamba Catholic Shillong. Lasdang ye ke jingle niam da ke bapin minta ye ke mas bakhot balasinran pin shongkun shongblay da bun ngut ki Lingdo soblay jongkani ke Jela Niam. Hadin ke jing batai bat jing paria ye ke ktinu blay ke bayadai bat kani ke jingle niam. Kini ki samla ki le shimsmai man kawai pakawai hakmat ke Provincial Superior Shillong Province Reverend Sister Maria Goretti di Sangma. Kilai tali ki jingsmai bikini ki samla ki larai hakini ke sngi ki long. Banlong ki ba imdong, ki ba imsoti bat ki ba kongu ki ba halor. Ki ba ying sem bat ki lok ki jor ki long ying ju kini ki thai samla ki la tut da ki jing kemen shi kini ki jing le niam ban saki ki jingsmai beningkong jongki kumju ban sngongu yo blay u belajet ki khon jongki sha ki jinglong riu niam. Ban syakris bun ye u da ke jinglat lut bat dala ke jong kamon bajuat. It's your own fear, your yes to God mysterious plan. Like Mary, do not seek to understand everything, but to trust in everything. Her humility, obedience, and faith must become the foundation of your consecrated life today. The spirit of prayer, the power from within. The priority of your call is to pray always, to be united with the Lord. Mary received her strength from the Holy Spirit, not from the human assurance. Likewise, your life must be animated by the spirit of prayer. Pray not only with your lips, but with your heart, with your life, and with your love. When you become prayerful, you become powerful because you draw from the power of God Himself the strength, energy. Remember, dear sisters, a sister who prays little serve weakly. A sister who prays deeply serve joyfully. The spirit of community. Living as one family, we are called not to live alone, to live as community. The yes of Mary was not private. It brought forth the community of believers, the church. In community life, you will meet people with different temperaments, ideas, but love them as Christ loved you. Unity in the diversity is the beauty of religious life. Be patient, forgiving, encouraging, understanding. This is your daily martyrdom of love.
Remember the words of Jesus. By this all will know that you are my disciples, if you love one another. John 13:35. Therefore you are called to love each other. Then the spirit of the mission. You are called and sent out to be the missionary, sent to proclaim God's love. As MSMC sisters, your charism called you to be missionary women with the heart of Christ Jesus. The yes you say today must become a missionary. Yes, tomorrow in villages, schools, hospitals, at home. The missionary spirit means going beyond comfort zone to touch the suffering and the poor and the needy. Like Mary, who went in haste to Elizabeth, you too must go in haste to bring Jesus to others. Be women of joyful service and hope, carrying Christ's compassion wherever you go. Living the consecrated life with joy and purpose, that is detachment and simplicity. Your vows call you to poverty, chastity, and obedience, not as restrictions, but as pathways to freedom and love. Detach from the worldly attractions so that you can attract yourself more fully to God. Simplicity of life makes you rich. Kaseng Rangba Catholic Zone 7 Shillong Archdiocese kalapelong ye kajinga seng yalap ha kalai pau terik unai wing arajar arpusan ha kabalang shnong pelun CMC kabahap hapo ka umbir parish. Hakini kesengi ha kapor minstep lasdang shwada kamas bakhoj balapin minta do Reverend Padar Pius Shadap Episcopal Vicar Jong Khubor Niam ba Shillong ha kijing sinran lang Reverend Padar Caldinus Majau Spiritual Director Jong Kasenjuk Kisengrang ba Catholic Zone 7. But parish priest Jong ko umbir parish ringkat ki sister na kiseng reuniam bapher kinongkit kam Kisengrang ba umbir parish lembat ki pai reunget na ki sub district but na keleng ki balang shnong bapher Jong kani ka parish hi barok kawai. Hakini kesengi balat spa ngut kirang ba na kisantli ki parish ki bahap apo ke zone 7 Jong ke Shillong Archdiocese baken Thup ya ka Maulas Nai parish, Solat parish, Maubri parish, Sning parish, bat ka umbir parish kilawan ban pensyong shit ya kani kesengi krap. Nakaliang kesenjuk kalapen kup burom ru yo Padar Pius Shadap ubelalong spiritual director Jong kani kesenjuk hakini kilaisnem balalitnyo. Hakapor shibaji lasdang de kejinga sengelam balawan banyalap igaktiin ublay da uba standi bare ubalakren halor kapang ki pilgrim Jong kejing kermen. Lepenkut igani kesengi de kejing mani sakramen balayalam do Reverend Padar Caldinus Majau Parish Priest ko umbir parish. Hadin kejing mani sakramen layo kejing keren ay kublay no President Jong Kasengrang ba Catholic umbir parish. Kraw banyo kanay kalat bandon rengkat batpi. Ngai kublay kerpang nada bay kublay kerpang ya barkoy mene. Teng skwa panay kublay kerpang yang sa sisin ya Father Parish Priest ni Father Caldinus Majau balong ru spiritual director jumpi. Ngai hon jrot ban ngasong komen hadu kata-kata banyo i sibun kirang ba kibadon hagane kasngi hagane gajaka. Nado badang long padar dang kam kena habon teli gisnam ngayadon barabor berkirang ba ban ngasnutu hadu kan lo gajing kordor jong gajing syakri jong pi kirang ba ya kabalang hagano ko parish kabadon kirang ba ikibakit kia pada don tang nyonggot prangon ro ka parish kayay bay parish sning jungi kayay bay ibon kine kirang ba kibay timet ban mansem na kabanta ka parish kabalang shnong ka klain pada don tang lain wat samot kirang ba kibiya day jingmot kiba yala kwa ban yalam ya ka balang shnong sa kamat
แต่กันก็เป็นตาจงกะจิงเอ็มหากีแคบจงกะจิงเอ็มนี่โดนกามบาร์บอร์เกรังบ้าฮะพอยังบิชอปโรลาดาบิชอปดอนกินกิจิงเอนี่พายขมาดบาร์บอร์สเกรังบ้าสัญจุกเซงรังบ้าเงินเกรังบ้าจิงกีบดอนเอกเป็นตาบ่แพ้หากีกระดานบ่แพ้หากะจิงเอ็มแต่กูมูบามla long spiritual director bon telikis nam kirang ba ngasuto katno kajing koridor jungki kirang ba ki basakri kabalang de kajing don jungki ang ne kanek put kroi kasaki kata kajing e jungki kabalang hoi la sengim bon breu kumbobon ki longkmi la sengim bon breu kumbobon ki khna samla henry kajing klain kamna shong e ha kajing bon breu henry ka shong ha kajing klain jong gitu ha ba gitu kibadon ha kata kajaka kidon kata kapassion kajing e na kabanata turai jungi Jesus Christ idon kami ke longkmi jungi idon kami ke khna samla jungi ha ke banta ba pher hanre ban long kum ki leader kiba kloi ban IT la kajing em ban sakri uglai tengi don kami ke rangba tengai kulai karpang iti ke rangba bar khoi ke ne kasni ai bo Joseph bo khoi unong yada jungi don da jungpi unai bor ai men siem ya pi ban scam ga jinget ban don gi jing rai kot ban long gi missionary pa yeng bo sam ha po snong bo tha menta kasni ngisdang ya ga jing ya pilgrim ba manau snem jungi ha gi jingja jong ka history jong ga jing pen em da ka basdang ya kata kajing rakhe don burom jong kajing wan long breu jong try jing Jesus Christ of Bethlehem nang ta kabut sa kajing ya kendo jing Jesus man kasngi ki sakramen ha kajing plapop ha kayu kharis bakut ha kajing penslai ki papang ha kajing kentang langdo ha kajing kentiu kurem bat kumta terter Barkaron sa gaway, kabangi kot, kajingwan barsien jung try jung Jesus Christ. Dahil kani kapor adben namar kata, ngilong ibadon bok, bangi doon na kabalang Kristan Katolik. Sanjuk Kenthay Catholic Shillong Archdiocese ha kanyaw tarik Nohprah arhajar arpusan, kalapelong ya kedorbar pelun bekendai haying maniba Mary Help of Christians Laim Kra, ha kabalawan ban shiminta degi longkmi nagi saupusan tali ki parish jong ke Shillong Archdiocese. Lasdang ye kini kalumpung jong ki Sanjuk Kenthay Catholic Shillong Archdiocese da kamas bakut balapin minta the Most Reverend Victor Lingdo Archbishop ke Shillong ha ka jingsin ran lang Reverend Padar Bresin Paul Rani Spiritual Director ke Sanjuk Kenthay Catholic Shillong Archdiocese Reverend Padar Rista Malnyang Parish Priest ke Mary Help of Christians Laim Kra bat ki ki Padar ki Brodar ki Sister bat ki Pat Runget ha ka seneng ke Kra Most Reverend Victor Lingdo ula kentui ki longkemi ha kini ka ayom adben baki dei ban pen kre elade ban kala ka bamun ban pediang yu men sim bakut ban pen seso elade bat ban long ki pas ngauret Hadin kamas bakut la pelat pai ba ekariti constitution jong Sanjuk Kenthay Catholic Shillong Archdiocese do Most Reverend Victor Lingdo bat bot sekejing pen kok buram ye ki nong le ba bat ki nong trai berim jong Sanjuk ki Kenthay Lapin kot igani kesengi da kejing meni sakramen balayalam da Reverend Padar Rista Malnyang bat kejing penhiar ya kalama jong Sanjuk Kenthay Catholic Shillong Archdiocese da Reverend Padar Bresin Paul Rani bat Padar Rista Malnyang bat lapin benaru ba kedorbar pelun besipau jong Sanjuk Kenthay Catholic Shillong Archdiocese kabanlong house nem arjar arpun riu kanlong haparish Lightcrow Zone 3 Balai jingsuk nyaman yoma jingsuk ya kani katayo na khot katayo juga jingsuk jisu ai jingsuk jisunran pada ni ruang ka jingsuk ai pi ka jingsuk jengang ino bat pi namar kata wa jingsuk ai jingsuk hayim hashnong hakabalang ka parish hala desimet ya pian khot jingsuk
la ki breu ki EAP bi ga tia jo ka jing sup song EAP I jing sup kamba khot ka mada terasa mada terasa de gamam ka jing sup pertai karen dia gari brakowai basau jing yasha uso jo ka jing yasha yasha hayem yakpa yakikun yak permajan mapa yasha satat pesan jing keloit mesin long kita keloit mesin dah jimut cepat khat ke kam jelen chen kam banreu sebon mesin long kita sebon mesin mak tin thele jimut cepat khat chong pi banyau jingai ke paskem bangiwan na takasihan ni ro bangingai ho play uso ajo mesin ko de ka jingai ki penio yang ka jingai pom chikot nama kata ngis kem ho play Nohprah kajing sengoret ngidon kam malong ki pas sengoret hakmat chung play khamat iwi pat bat ka bakandai ke jing la ban sensha di ladi sensha phele sensha ka met pat sensha ka jing mut chapakhat chung pi kita ka ba yuane sukran ha ki farisi sadusi penmi ki so ka jim chung pi ndai ba chule melle kemiyet ladi kiai ki so ba pidan lupa kiai ba pipadan penbet ka jingem penmi ki so hakini kebor adben banle ka mon jumble ka basang uyane swikai ni daga nuksa jo ka jing snauret utrai ji sulong shai gospel omdan bakrau weipat bakrau malakhana ka kibi light tang Yohanes palat ban Yohanes balai Yohanes la khot nam Jisu bakrau akmat pertai khamat ka bening nama ka jingle ret chemu udai prophet henry wakum nu yanap ngadai ban nang ret utrai udai nang manang he kajim jongi ro di kumta bakrau ikan nam ublei benrit iladi isayo ashibon ke jingaye chemu blei Baro-baro ni terang ke jing sengoret utrai ji suruang kumno hikai nanga balong bajem not bas sengoret kono kemibi de balong ki bas sengoret haka jing yam changi pai gru sa ju kamaria balik kamaria ka krau hadu kata-kata ka jing jongka nama ka jing lerit jongka kala priang ka sanjul chung play ko hakimi ngalong ka sikri utrai to ka nonga ka kum ka ktin ka ba malai kacing sengoret jangka hadut bakut takadau klaong makahiru ki bendriu ki paten bendriu sakot yang ka balakar ku nama kacing leret jangka pet joseph bakut uleret pet kemataten rasa ka leret pet ukalo urikoi bakamai uleret ha wi je jisu wi je kabalang wi ki bapang mastam wi ki betuk ki patengan Takadau pau nam kacing neret cemu. Keseng Samla Catholic Laban Parish ha kenyau terik Nohprah kelepen kut ia kejing rakhi ke jubili ksiar da kejing po jing ping bat jing kemen mensim bepura. Ha kini kesengi bakrau jing ki Samla lasdang da kemas bekut ha kaba upadar jemeres shilla ulalong unong kenyarang ba ha kejing idon lang parish priest ke St John Parish Laban pada Richard Majau pada Paulus Palamatam pada Tebok Thongni Assistant Parish Priest. Habab hariai kaktin jong blay. Reverend Padar Jemeres Shilla ula ai ko blay kerpang ni Samla ka parish ke betere shitam ban pelong ye gani ke sengi bakrau ke bejob. Samla bait habang ni wan lumlang menta ke sengi ni penken mau ye ka phang jong ke jing shakri jongi yo nong pen em ka pen e kidak kishin jong ke jing ya lenti nang ni shaprang ula ong. Ula benrap da kepekentu, IT load yeladi da ke jing sngoret hagi ksangkti ke jong blay, da ke mensims jing sngow sarong ban ong ngala andrei da ke jing yarap lem ke jong blay. Kibriu kin kelet ye ke e ke bapikren, kin kelet ye ke e ke bapile andrei da lele kinum kelet kumno pilakta ke jing em jong ki bubon. Haga Nohprah sengi jong ke jing rakhi ke jubilee ksiar lawan banya don bentalang do Archbishop
ke Jalan Niamba Shillong, Most Reverend Archbishop Victor Lingdo, ha kaba ula lam kmat ya ke jingker ku, bat hadin ke jingker ku kaladon ke jinglek kemen ya ke ni ke snem, bahkan sa jingken mau, de ke jingruai, ke jingshat, bat ke drama, na ki kenhon beper ke parish. Ha kini kesngi, lapan lat ru ya ke souvenir dau padar jemres syala kum kedak pansa ken mawi kini kesngi bekrau jong keseng samla. They come to Jonga. Kajing jingi hagi ke perthai they bandon ka thong. They bandon berbor yang vision jong kajing jingi hagi ke perthai. Namar bangi don ya ka thong kum cha gini ban pen ke mau ya te. Bagi jingwan jingi hagi ke perthai kam dei dari jingwan keba klan don jingtip bulai. Ngiwan jalani ke perthai dari jingtip jong bulai ringkat baka thong banang ni na perthai niyat inti panpoi syapnai. Panpoi syap thong don kamul bor ke jing tracy tom. Na ke jing tracy tom don usok boha. Ke jing em kem ke thong kan nom pani isok dan lelai lu em. Dan ni pen syupen sab ke jing em jing kem don ke thong kan salong thik kumi briu bo syong hagarel kem tip shalu kan nom lu. Kababot kinuksa di boha. Ke jing ai ke bakrau bo tang ke bangila ban ai ki we ke kinuksa ke boha. Kanuksa boha jong ke jing em ke le ke thume ke badon apo jumi ikun samla ne hapren jumi we badon hamni. Ki kam boha ki pren kham jam bani ki pintin thle klan shi. Ki bre ki shai ki yami na ki kam bat kinuksa boha ke bani le om na ki jing thung jing perkhat ke bani don ha ke kle. Dan bon ki bre ki banang ban patai henry ke kam jing em jung pat kam long ke badai. Bon ki bre ki nang ban ai jingod henry kindan kam sen ban slam ban tre ban long kinuksa boha ye ki we pan. Kuma tama handi juang ka jing em jong ki kalong ke boha khubor boha junga. Ka perthai ka tala de kinuksa boha jung om na jing ai jingod jung samla we tre shitong long kinuksa boha hagi jaka ka bapi. Dan kam bahaya kepor ke jongki. Kepor kalong ke tembe ke bokodor. Ublay ulong bostad bosbon. Ubam jule silyang yenu. Uai katju kepor arku saw kenta ya baro. La kalong ke baduk berspat. La kalong hagadur ke bakumno. Uai keju kepor keju ke kenta. Wala dan iyo kata kepor sibun banyak om. Dan jin dalam kemen banyak hendring ngam dan por. Wan om makin dan por. Pila yo ke jo ke kenta yang bala ai how Louis Pasteur, Michelangelo, Mother Teresa, Thomas Edison, Albert Einstein. Kini borok ke pandang kamhok ya kepor berkilala ban peni ban contribute ya ke jingha jingki ngan pencan babon. Mangiru ngidai balong Gibril di basbon ya ke enam salam jing dan ke bangi ai boha badai tam. Ladang ni ai kepor boha syuble kata hi kedai kebentar bakerpam kebangiai jauh hadis ni juni. Kebabot usia yo kijing sini kijong ini. Kian nak kijing ni bersini ni kijing ni bersini kakiat drop kikenja kijing penjat markan yang nak long kikentai ia long kikena. Im kijing katum kijing khat jauh le. Dan kebakongo yang hukum jauh berhak juga poru hak kijing dai perabrio. Kabubot om day man kendan din banle ya ke eke babah ka jimpang kena sipor kad ba ka jing kendan din ka sa babe hangi berbor wat ju boteng ya ka de ka ek banle bha sedang no menta wat ju ang ngan sale la syai lamar ka jing em jungi im la bantip langi dang yo ne em bangi i ka si babnai ha ka si babot ya ka bangi tip ban ya bangi la banle menta persyang batle bha namar menta kalong ka bae Lasyai kalak benong ke bakam snil, Henry lasyi sni pat kalak benong ke basyai pernai. Kebabut, kambha ke bayang sinda ublay, bat syak bisyara ke perthai, banya ke bayang sinda ha ke perthai. Kaseng Niam Solution of Don Bosco SDP haka sauturik kala yam breu haba kala dukno yu Reverend Nello Valeri prapunyau snem karta ubla klakno akapor kumba shipau baji AA hadin ke jingpang kabala bat yu la katukat ni penai. Brother Valeri ula sandur bat kentiu ya ke Don Bosco Printing Press syaka kerdan bekensai bat bajanai haka than lam mingi bat haka jalan Megalaya da ke jing tere shitong bat jing minot jeng u ya la ke kam.
Niki hajar ngut kisamla puli hag ni kalan terikam ni printing kila yat lingba ni kikti jong u. Ya man la way pa way kena ula yat lenti ni kikti jong u brother Valerie ula penlong yu tau kena unong tere ubetebet bat ubajanai hala kekam kejam. Brother Valerie ula wan she India house nem kat kendai spa san po kendai bat ula ne ban hikai hadon Bosco printing press hadu kisngi bakat do jong u. Ha kasantrik Nohprah letep don burom yu haulum jing tep kabalang Catholic halai mkra ha kajing senran jong Khubor Niam solution kilok kijor bat kitu kibaliyat lingba nagikti jong ni Niam baspon mensim. Crave for rest, who would not see the happy land where they that loved are blessed, where loyal hearts and true forever in the light, all rapture through and through in God's most holy sign. O paradise, the world is craving on. Who would not be at rest and free, where love is never cold, where loyal hearts are true, stand ever in the night, all rapture through and through in God's most holy sign. There is tea prepared. Those are not going to the cemetery. Please have a cup of tea before you go. It is outside as well as in the dining hall of the fathers. Kasenjuk kinoyalam Khasi Jantia Christian Leaders Forum KJCLF hakish pautrik Nohprah kala rakiburam ye kelingkut snem Jubilee rupa arpusan snem pura na 12 dang ye ka snem arhajar usnem sedang bandrung syaka hajar snem balai.
Haga jingelang belingkot pat berhem mensim Habianki Memorial Hall Laim Kra bala penyat tu President Most Reverend Archbishop Victor Lingdo Didi kinongelam ki bala kren haga ni kesngi kila phaidi ni kijing tre shitram jong kani kekinhun na du kisnem baka KJCLF kalami perthai banwanra ya ka jingsuk hapdeng ki nong shong shnong jong kani ke jella khamtam ye ki pat nong shong shnong hanong ba shlong kani kekinhun kala sanduru ya ka perkhat perdan hapdeng ki pat ba jong ke jella ki badan halaki jong ki dustur ki riti ki rukom jinget bapher ban ye imsup imsan ban ye buram markeliang bat ban keneri ki kti jingerap hakipor bathom kala not Reverend Dr. Edwin H. Karkongor, Secretary, ula batai ki jingtray jong kini kinhun hakini ki arpasan snembalalit no. Reverend Padar John Madur, Vicar General Shillong Archdiocese Peminchwa, ula batai ki jingyat linti jong ka KJCLF hakini ki arpasan snembalalit no. Kumban pinkin mau, hakapor baklang ke jingi ki Manipur, kinongilam bat ki pat runget jong ka KJCLF ki laduai bat yat precision na kabenta ke jingsuk haka jilla Manipur. Spasnya kebak boleh. Tidak boleh tu kandai sejak sebabnya kandai pun di community duke jaya komputer di kau pun kenjani dalam poin itu nangis kemat yang community ke ewanjang kejelasan ini mana Manusia berdoa, manusia baca, manusia mengucap dengan tinggi pun. Ada lebih baik, jika ikut Khubor, manusia meraja, malu pernah. Kisah leno, ki tinggi bersyak, kau kekenhuannya kau, kejiyau Islam, tidak dimpun kibar. Hagani ka koran kedot nibo in front page ka Shillong Times Hatratrik August Haraja kilan masa tinggi kimati amsan badehu August Haraja ba hadiah ke jinjang dan ke jiyo Islam hagani ka so jingi kinawi mang jingi balang jingi ikon sen Kristan jingi kiawana dalam tubuh berjumut ban yang tray mana nama tak syamsan habasar ikan mau dan jenis orang kerawi Archbishop Dominic Jara ibu dan syok ini yang kali ini Pastoral Center ikan mau dapat slow orang ini pastor Reverend Dr. R.J. Skinner. Di belakang ubah lam kama, ubah initiate kita. We don't speak tribally come for ilaksa. Ikan mau Mr. I.W. Margaret kasihnya kalau bertapak ke kerpan ke kenduru ikiway pan kinogelam jadi balap berman satu lagi. Haginya dia Nila penolong ko uji lang ko kerpang hang ni yang ini kohor bat kino elang jong ke ADF ke Alliance in Defense of Freedom ko de kenhon jong ke nau saya kenhon jong lawyer ADF India kiwala keleng menginayo ke jing patai jing kai syafang ke ai bat ke jing Kristen kibokom no kitien in penan kam ko kolonial kibokom no Ketika kita ngimde berkeren, apa kita hari cakap kemudian berkiwai bagi badan kue kejunya. Kalau orang sisa kejunya atau berkram, atau berforum, ke anggur, berkeni kandai kewai, jika kita balang kejunya kin syirkya, mungkin orang lama jangan balang kin Nohprah, ya ke ai, hak kejunya deh, bapak hok long beriman ke ai, hak kejunya deh, bapak kejunya Jogi Kibrishin, mana mesti berupor? Persistina, Archbishop Dominic Jama Nasa, pada contamination, jadi proyek itu cerita, okon tahun November
apa arti November aja la sen yang kita forum buat hal tak apa ni khat juga Shalom kasih janji Church Leaders Forum SKJCLF baik kita SKJCLF kita run hak jimut mina bani Bat dah kini ke Khubor ngelapoi syaka bakut jong kini ke Thup Khubor. Ni ai ke jingket poket ruang ni pi baro bat bapindon ha ke jingkot ke jingkia pin shat pin klan. Ni kerpat epi bala dodon ki Khubor baja ha ki parish ni kisnong jong pi bapin pa ne pentip shingi hau teu number badon ha ke screen jong pi kenang bengindang la ban penmi man katayawi ki Khubor Niam ke jela. Kublai shibun ublai un kurku ye pi.